Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ning kene nyong pan ceritanya repan ngundang arwah maksudnya roh nyong mana kundang ya ngundang mantra biasa tak undang ya roh kena mantranya Bismillahirrahmanirrahim. Hojae jibunante, hojae jibunante, hojae jibunante, hojae jibunante, hojae jibunante, hojae jibunante. Arwahnya metu. Kene kayak bakal metu. Buri metu. Iya, lu ya temen konso metu. Menyuka metu ya. Bos, kenapa bos? Ini kasu. Ya. Nanti bae kon. Lagi ngising bos. Tunda ini kak. Di lengising. Oh, para apa sih bos? Turung bos. Turung prak. Kewung kenapa dong? Bocah, ampun. Tuli mau bude yang ya. Raimu nenggeri sih dong bos. Mana cewek kok? Corok nemen arwain nyong bi. Enggak orang undangin nyong apa dong kan? Semua bude. Corok waduh kayak asuk. Cewek mana? Kayak suka cewek. Ayo kamu cuan ayo orang tuh boleh lirik mana boron hilang kayak lagi cewek dean buri cewek dean bocah petau orang saya aku masuk orang ngising nanti suwe temen kon engkau sabar bocah jono tuh nongol garis temen bosnya suka ya iya orang arwah gitu bersih cok ngising suwe kayak raimu laris ini bocahnya pada baik ya bocah ora berpikiran mereka sih udah pikiran orang udah pikiran bodoh disiram orang kowe besene rapan beli ya disiram mojo no kok ngising di situ tanggung bilang neng bocah kayu kian jono suwe temen hina bang sekarang bisa nih gedar wae jong arwah kagak bang raimu asem ora kagak muni nek aduh kayak orang kagak ya nah iya waduh jono film sih jono ampun ya coro suka iya semana lu nggak ya pokoknya kakon asem Bismillahirrahmanirrahim oh jadi lu nggak wis hilang apa Jono dadah Jono dadah kalau karwa kayak aku gue caranya kayak aku ya John hari pun ngundang arwah mantranya gampang nemen ya wis nyumpan ngorok